nongol aja. Lo yakin nih mau makan bakso super pedes ini? Banget. Tuh. Iyalah, menurut lo? Tuh gue belinya taruhannya nyawa. Lah bodo amat nyawa lo, yang penting gue makan. Tuh, kalau nyolong digebukin orang mati. Ah, serah dah lo. Waduh, Bang Bunce nelfon nih. Pasti mau ngasih THR. Ih, mudah-mudahan enak ya. Enak dah. Iya. Tunjangan hari Rebo. Udah cepetan angkat. Saya Pak. Ngapa ya? Yuk, Pak Muncleng ngajakin ketemuan di warung. Waduh, jangan-jangan mau dibatalin lagi. Dah lu jangan pikiran jelek dulu. Udah gimana? Yaudah deh yuk. Ya, berangkat. Jalan deh cepetan. Ini gimana bakso? Ya udah biarin aja. Cepet. Ye, ye. Jalan. Ngeliatin bakso aja lu. Alhamdulillah. Selesai.